Shalom, perkenalkan nama saya Raigera Aryananda, NIT 1941102, Taruna Madya semester 4, Kompi B, Peloton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardiwan, NIT 1941110, dari Peloton B1, Kompi Bravo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfiat Y, NIT 1941089, jurusan Nautika, Taruna Madya semester 4, dari Kompi B, Peloton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Putrio, Taruna Madya semester 4, Kompi Bravo, Peloton B1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arsikin, NIT 1941090, Taruna Madya semester 4, jurusan Nautika, dari Kompi B, Peloton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renaldi Taufik, NIT 1941103, Taruna Madya semester 4, jurusan Nautika, dari Kompi B, Peloton B1. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Taruna Madya atas nama Rian El Quresi, NIT 1941107, kelas Nautika 4E, Peloton B1, Kompi Bravo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Taruna Madya semester 4, nama Muhammad Akbar Kasing, nomor induk Taruna 1941088, jurusan Nautika, berasal dari Kompi Bravo, dari Peloton B1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refai Tohari, NIT 1941106, Taruna Madya semester 4, Kompi Bravo, Peloton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mohon izin Taruna Madya semester 4 atas nama Ferdio Musarni, Kompi Bravo, Peloton B1, nomor induk Taruna 1941105, kelas Nautika 4 Eko. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ronaldo Mutar, Taruna Madya semester 4 dengan NIT 1841108, Kompi Bravo, Peloton B1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Taruna Madya atas nama Muhammad Raflian Jalana Putra, NIT 1941096, semester 4, kelas Nautika 4E, Kompi Bravo, Peloton B1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renali Gibran Faresi, NIT 1941104, kelas Nautika 4 Eko, Kompi Bravo, Peloton B1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Marsya Putra, NIT 1941092, kelas Nautika 4E, Peloton B1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurfalisani, NIT 1941095, Taruna Madya semester 4, jurusan Nautika, Kompi B, Peloton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Taruna Madya atas nama Muhammad Reski Agriawan, nomor induk Taruna 1941097, berasal dari Kompi Bravo, Peloton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Istikatsia, NIT 1941091, kelas Nautika 4E, Kompi B, Peloton B1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sandi, kelas Nautika 4E, NIT 1941108, Peloton B1, Kompi B. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Taruna Madya semester 4 atas nama Stevian J.S.Biel Kevin Karundeng. Nomor induk Taruna 1941109, kelas Nautika 4E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna semester 4 Peleton B1 Kompi Bravo atas nama Muhammad Khalil Irwan. Nomor induk Taruna 1941094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Taruna Madya semester 4 atas nama Nur Alam. Nomor induk Taruna 1941099. Dari jurusan Nautika, berasal dari Kompi Bravo, Peleton B1. Sekian dan terima kasih.